قربانا باچه می دیار بکری دی سایرو تیه لمه لمه لیله دماد به حرچی درده و بینی کدیتین آجی من وادو ماما من کشی هر ستران آنجی کلامن کو ام گهدار دکن خودی چیروک او واته که تایبتن. لوره ستران و کلامن کو تین آفراندن چافکانیا خو جهستین کو دلی مده دیجین دگرن. او یک جارنا دبه مجاره که غمگینی و دلسوژیه، جارنا دبه مجاره اوین و شادیه و جارنا جی لهنگی آنجی شرکی جمرد بیجن. لبله دما مجار دبه خودی وان ستران و کلامان تایبتیا سترانان بهتر بواته دبه. لوره با آوازان و گوتنا وان هستان نکاره که اوقاس حسانه. جبر ویه کو دا اردنگاری کردستانی دا دنگ بیج خودی جهه کی تایبتن. لوره دبن سیا گلک ظلم و زوردستیا جواکی ده او دنگ نمر با آواز و دنگین خواه کونه شوپیک آفراندن. ددمین هری دجوارده کلامین کج آواز وان درکتن بون بیرک جواکی. بسایا کد و دنگین وان ام گلک جاران دیروکا خواه جوان هیم بون. جنا کرد مریم خان جی یک جوان ناوانه کو به ناسنامه خواه جن و به دنگ بیجیا خواه پیشنگتیا و کونه شوپیه کر. مریم خانه کو وک یک جهنرمند هری پیش آ دنگبیجیا کرد دیناسین ده سالا 1904 ده لگوند دیرگولی یا باجار شرنغ جدایک دبه. دنگی وی زلال و دلال هن ده تمن زاروک ده بالا کسین دفدوری دکشینه. لسر وی اکی وکی هر دنگبیجان گازی وی جدکن و ده شفبهرگ، شاهی، دیلان و جواتا ده دنگ خواه جیه دکره.
gelek kesên ku xwe ji wan deman dûr dixistin, piştî ku nav û dengê wê tê bihîstin, tenê ji bo guhdariya Meryemxanê bikin dikevin rê. Lêbelê emrê wê hê jî piçûk e û zarok e. Di demên ku ew zarok bû, yekemîn şerê cîhanê dest pê dike. Jiyan tev li hev dibe, koçberî dest pê dike. Milyonan kes ji war û welatê xwe dûr dikevin. Malbata Meryemxanê jî ji şer û komkujiyê neçar dimîne, berê xwe dide Rojavayê Kurdistanê, bajarê Qamişlo. Jiyana li Qamişlo ji bo Meryemxanê dibe destpêka serdemeke nû. Di wê serdemê de Meryemxan wê rastiya civakê û jiyanê bêhtir nas bike. Piştî ku malbat li Qamişloyê bi cih dibe, di navbera malbata wê û malbata Celal û Kamran Bedirxanan de pêwendiyên nû diafirin. Her du malbatên ku hevdû naz dikin, di demek kin de dibin heval û dostên hevûdû. Di çûyîn û hatinan malên hevdû de Meryemxan û civanekî Bedirxanan hevdû naz dikin û dilê Meryemxan dikeve wî ciwanî. Her du evîndar piştê demekî disewicin. Ev yek şadiyek anî bû dilê Meryemxanê. Lêbelê li aliyê din ev zewac wê xemgîniyeke mezin jî bi aniya jiyana Meryemxanê. Lewre hevjînê wê ji ber nasnameya jinê nedixwest ku Meryemxan hunera xwe pêk bîne û kulaman bibêje. Hevjîna wê bi gotinên em malbatek mezin û navdarin, ji ber wê napêkane ku ji malbata me jinek karibe kulama bibêje, şer me, rûreşiye, navê malbata me qirêj dibe. Qedexeyê tîne li ser hunera Meryemxanê. Piştê vê rewşê Meryemxan dikeve nava du rêyan. Li alîkî çand huner, li aliyê din jî evîna wê ya mezin heye. Naxwaze ku ji her du hezkiriyên xwe jî dûr bikeve. Lê mixabin divê biryarekî bide. An jiyana malbatî, an jî hunerî. Bi sed salan bû ku li herêma botanê stran dihatin gotin. Dengên kulama ji guhê wê dernediketin. Bi salane kulam gotibû, tilîlî kişandibû, her wiha li herêma ku ji dayîk bûbû, zilam û jin cudahiya wan tune nebûn. Herkes kulama ve digot. Ji ber van sedeman, dijberiya hevîna wê ya hunerê gelek dilê Meryemxanê aciz kiribû. û nepêkan bû Meryemxan dev ji hunerê berde. Meryemxana ku di hunera xwe de bi israr bû, gelek caran hêvî û rica ji hevjînê xwe dike û dibêje. Heke ku ez kulama nebêjim, ez nikarim bijîm. Di xwîna min de evîna kulaman heye. Bihêle, ez kulaman bibêjim. Lêbelê ev daxwaz ji aliyê hevjînê wê ve naypejirandin. Li ser vê yekê Meryemxan bi gotinên ez bêhuner nikarim bijîm. Bêhuner ez tune me. Ez ê bimirim. Dev ji hevjînê xwe berdide. Her çiqas ev biryarek pir zor be jî,
جبو مریم خان گاوه که مزن بو و گرانبها بو. لوره هنره خواه بدومینه جبو دنگ بده کلامان دفجه اوینا خواه مزن بردابو. ده عمر خواه 20 سالی ده به بردیل اوینا خواه کتبو ریا هنره. لیبلی اوینا ویجی هر تند دلیوی ده وک شتلکی کو هر آف بده زندی ما بو. پشتی کو جهفجینا خواه ودغته غمگینیا خواه اوینه به وان گوتنانتی نزمان. بلوی لوی محمد و رونی من چه گوت او تخییدی ده گیای مرگا لمن و محمد من سردی ده حچی کسی نابرا من و محمد من ده فسادی بکه ده هکه مربا ربی نزوجی ده هکه جنبا ربی نولدی ده هکه کچبا ربی جانکا خوشی ندی دلائل محمد روني متشقوتو تغيدي دقاي مرقاي منوي محمد مسردي دحجينا بيناي من محمد متفساي بك دهك يا مربي يا ربي نزوجي دهك يا جندي يا ربي نولدي دهك يا كتبي يا ربي جوانك يا خوش يا نبي أفضل لوي 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 محمد روني لوي لوي هرچند ریا هنری بجارته بجی اوینا کو دلی وی ده مزن دبه باندوره که نیینی لسر خباتین وی هنری که او قاس غمگین او دلسوز دبه کو بشتی دمه کی ایدی ناخوازه تول شاهی و شب بهیر که ببه و ناخوازه دنگ خواهی دلال ده جوات ده بکار بینه دلی وی بکل پیشی لخیال وی دگاره جیانی ده غیده لی دوی او یکو سا بردوام نکریا دوی جبو بردوامی هنر خواه گاوک نو باوی تا داکو پیشی خیال خواه وکره. لسر ویه که مریم خان ده سالا 1924 ده درباس زاخوید به. لمالا اوصف شمدین آغا ده به میوان. لور بریار ده کو کلام خواه تومار بکه. 12 سالان لزاخوید مینه. لآلیه که لسر هنر خواه ده سکنه هلبرینی پکتینه لآلیه دن کار چاندنیید که. ایشا اوین او ولاته وی دوی پیواجوی ده قط وی ناترگینه او بدلکی دلسوج جیانا خود دومینه دلال وادرومینا عمریک وادرومینا بلی دلال وادرومینا یار 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 بيار يار 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 بيتا صبر مناي كم صورب وفنديما بليكم صورب وفنديما خلام شابن رجبالا واشقيك كيفيما خلام شابن رجبالا واشقيك كيفيما ديار يار يار ديار يار يار ديار يار يار ديار يار ديار يار يار ديار يار مریم خان ده سال 1936 ده جزاخو درباس موسولید به. دمکن لورد مینه و جور درباس بغداید به. لبغدای لمالا قیزا آپی خواه الماسخانه دمینه. مالا الماسخانه مینا دبستانه و گل کنرمند لمالاوی کوم دبن. لوی مالی پسپور موزیک دی جوین و کلامات نرخینن. اویک باندوره که مزن لمریم خان و هنراوید که. مریم خان لور محمد عارف جزراوی، حسن جزراوی، علی مردان و گلک هنرمند نافدار ناست که.
جارێکێ di nava wan hunermendan de kulamat bêje. Ev deng gelek bandor li ser wan hemiyan dike û hurmet nîşanê wê didin û êdî her tim li serê civatê cihê wê vedqetînin. Demek şûn ve malekê ji xwe re digire û tena serê xwe dijî. Sêlika xwe ya pêşî derdixe. Taybetiya hunermenda jin Meryemxanê ew e ku di nav hunermendên Kurd de bi zaravayê kurmancî hunermenda jin a herî pêşiye ku kulamê wê hatine tomarkirine. Bi dengê xweyê ku her ku diçe tê naskirin, di sala 1939 de beşdarê radyoya Bexdayê dibe. Radyo pêşbirka dengxweşa li dar dixe. Meryemxan di vê pêşbirkê de bi ser dikeve û wek dengxweşa yekemîn tê hilbijartin. Yek ji taybetiya hunermenda Kurd Meryemxanê jî ew bû ku her tim cilê gelerî li xwe dikir û bi wan cilan tev li bernameyan dibû. Mihemed Arif Cizrawî ji bo wê dibêje. Meryemxan di jiyana rojane de dibe ku cilê xwe modern li xwe dike. Lêbelê giyana wê, jiyana wê û hunera wê bi Kurdî bû. Li gor nirxê Kurdan dijiya, stranên xwe ji dil digot. Xwediyê dengê delal jina Kurd Meryemxan di jiyana hunera xwe de bi tevahî nêzîkî 200 kulaman dinivîse. Di kulamên xwe de cih dide evîn, hesret, jiyana koçberî, pirsgirêkên civakî, bindestiya ku Kurd dijîn, di her kulamên wê de şopên rastiyeke Kurdistanê xwe didin der. Di her kulamên wê de hestên ku di dilê me de asê mane, xwe hêsîrekî davêjin derve. حاجي على سبيل شخور بري
هنرمندا نافدار بدو و دنگخوش مریم خان د سالا 1949 ده لبغدای جیانا خوش دست ده. پشتی کو جیانا خوش دست ده مریم خان به مراسمه که مزن لبغدای تیوه شارتن. ده درباره مرناوی ده و هاته گوتن. مریم خان 1949 ده نخوشیا گرانیا گرچکان نیدردکه به. پر غمگین ده به. ندخواست کس هره لجموه و تنی ما بو. روزه که بجیشکا جیهو و مریم خان به هفت کبن و بجیشک سیله که لمریم خانی ده کل بریناوی و دبه خوینج بریناوی تی و دمره اف گوتنین که درباره مرناوی ده تین زمان هر چی قاس نهات بن پشتراس کرنجی راستیه که به او جی مریم خان هر تم اشقاد دلی خود جیا به بردیلا وی اشقی لدجبری توی زحمتیان لپی خیال خوکت و دبیدنگیه که کورده چو لسر دلووانیا خو قربانا باچه دیار بکری دی سایرو تیه لمه لمه لیله دماد به حرکی درده و بینی کدیتین آجی من وادو ماما من کدیتین